Ebusuamia no wase na yensam akwaba emra GH report so na chese uyetim legal wife dia ma woyem nhyehyase enhyehyew esa se ene chese breaking news ababeto dwa no eche kurekura na unim dade LUMBA ene radio station no na chese engrofo chese edan no kra no eyeye Maame Akosua se wane dan ene odema dade LUMBA ema wode ye chese radio station ne ya benya dio FM chese ehu nwom ema chese programs omoye no ho no engrofo ni je ho pa na ene openi bi edi official release bi ababeto bonti achese openi no di edi Mr. Chris Vincent Ejapon yes we lawyer na chese lawyer yi ekoposti bibi eto ne Facebook handle no so a wonko kire mu a chese LUMBA stakeholders a odomo ehyehyɛ nkrata mu se omo na chese omo wa shares ewo DFM na se the radio station ni mu no Maame Akosua Serwaa wo ye legal wife no de ye chirim se edan ye ne dia na abusua ni dinim chese ni din na Akosua no kura ma na chese Serwaa na ba beka ho ni dinim kura abusua na on your screens ene da ho no ene se de LUMBA hyehye no kama pa na wo de hwemu o se wo behu a ya twere ho wo se entry company name first name na ye se stakeholders no omo ana toto aso no na wo hwe a wo se first one no Charles Fosu na se that LUMBA director ehye ni dia no kama chese ono no wo ye director pa radio station wo Africa Calvin ne ba pepani no Maame Akosua Serwaa ne ba pani no ni di ehye mu ye ko hwe ase ho a Priscilla ODO BRONII ni di ehye mu na se de dan no allegedly ye se ne dia no ni di amam na emom ne ba na ba mu na asem we de abusua ano eden tie se ne de ye ka stakeholders papa LUMBA na kasa tintim krata edo mu di hyehye mu na Maame Akosua Serwaa tim legal wife abusua ni di empemu tie ne ye sei ahokọ yare hosem entie ne yentu koba de a wan hwe ya de a DFM no ehokọ ye ODO BRONII dia na ye se Maame Akosua Serwaa de abusua bi a manhye no so befa de a na wafa entie se ne de sa na eka ko anya sa de a ene ehokọ se Calvin ani di hye so ese se won na ye bapani ekoba se wono ene de be man de a ene na kese akoye putogum hwegum ne nyina kwansan kro na akom entie ne abusua ene breaking news a eba no kese eye radio station no an Maame Akosua Serwaa ni dinim as part of stakeholders no ni din hyem na emom ODO BRONII ni din ehyem kama ho no ma enya sem ketwa na ene ejiga abomodin owuramu ekoye interview wabra oni NDK Studios edi nkomo na abusua enya sem ketwa ene wabiebie kiss pa na allegedly ene nkrofo keka ene ODO BRONII wono na LUMBA wono na yesei ene jiga akasa ede afan yenko nyenkotie jiga nsem a ode to dwaye wi a ede dedi ho ebeto so to ayi ODO BRONII so tire me so ODO BRONII emia no ofakon na me de efio me tobi so ODO BRONII ne ku papa na me minim unim sanya ne ku bi so minim obian ka so obia ku bi ti wa unim se wa ku obi no na wo die nika do ho akoma police ten sa pepepe asa kwa na hwehwe mu bia ede aba becho na de emia ni say yesi ana omusie papa no because me nka obi ni si no omusie papa no the 40 days pepe ana me offer si so no eko no 40 days pepe mo de mo check here no kre na some na kwa re wo se me ya so mu se wo de se do obi ani okro bompa se ne tamfu kra nya dey ebewu na campus obi a enya otamfu a offer nti asem na ya sembi o ankofobi ekeka aya na ye twa so kakra na ya dwen dia ba no na se bi o yenkoda enoda ana me kan no me sa madam ni free no onya me class oti mitio onya me class ana me so no me nim troko ngo atikim ana me sure say ma me no frustration no dey o kasa ana sabi abodamfo bebrebe bi ko sakatri kra na ayo mo yesi na do makotu omudi so mo abodam no nyom na ayo mo mfi abodamfo bebrebe mo abodam omo kasa wo TV so omo kasa wo so no mo abodam no mo abodam ana wo bi so a
oni huni by nature no oni huni eso modam maame na obi so wa da bia me kase se politician na person ye popular ntem obi ehun no aji se bia wako kan na book and the Japan to kwa by force because be more popular see because ono ne kan no kre no you to know nim say can on the whole Ghana politician be anywhere and Crawford any check in the Japan and I say and Crawford feeling the check in the Japan and so answer my no bomb on the program so and man Crawford because of some no pretending Crawford so bomb the difference and the pay viewers so be a penny papa be boni di no akoka ne ntokwa so my men so that like I said my name Preko Nruwa teaching I'm too big for the level say my akoka say because be o nyame akese no ama bonsam so asa akese no in the same panel to say people from Abona Kosoro say obeto tum onim so okoto jim onim all the maturity such of person like that woman no bo me din kra can't asembia na me constitution so because I'm too big for no say me kwa constitution so asema o kan e die anu odin o asema o kan e die anu odin o because I'm not fast no do me nene nkasa da yesi akra me hia no ba bi kra me hunumpo because me hia sama minim no another matter so my sister no up to now crime no can say me hu ni photo mpa na make say oh kofi say oni and the my men can na tro no twa obo me din their viewers obo me din their fans so mun ya sembi aka na dia be pa na be ba enti free ni kobo wu gigadin say wo na would say obo me din their preference because me dey obi atumnika beti jigade okanu kro na dey asem na ni dey omu enti nipa 5 kwet me din kohwe na so onya viewers enti me dey obo me din their preference I mean she's not my type ana uni Preko Nruwa atechemu nti no unsuso ne so debi me ni Preko Nruwa atechemu come on Jiga ubu beo nana kwesi na minim se ubu besa wo me onyansa spray na ofi me nyansa ma me was spray kra ofi wo nyansa spray ofi wo me onyansa spray ofi nti no mo amutwa ntroto nkrofo so o madwi mu ha no mo mra me mo nyansa ni bi free nana kwesi wakasa metime de nyansa na tubia ma wati for atiebi no mo ata akire mo adwen asine tiase nyansa na me wono de dika nyamesuro de to so ye no kreka de to so bi adibuo to so ye adoye ana de to so secretive nyansa ni nanu no sa no ma 5 we ana mani padi ye wa brabo me na manya misire nipa Jesus adoye no kreka ana adibuo secretive the one bia no share bi keke ani fearful about 420 come bom kromo ntimi nya no nyame beji na free atonfo nsem usi yensia de ni ye usi nyansa nyamesuro adibuo nyamesuro ne dikai nyamesuro ene dikai na adoye etoso ana adibuo miensa ana no kreka ana akukodro susu ka ho akukodro e de ka no kre no ana secretive na de me ko person court kra me ka no na secretive no ya dia hen se bia secret ni ane dia hen olu bi secret wa montem na ko jina ni pa mo akoka o yesa o ye betrayer oyesa enipa no ntimi nkepu secret a wo bakra na nipa edwane jika na eba no munye din obeti akoka ento ana obi ani unsere
Maame kase mincho. Kachire yen. Nyankopon kra no ade bi abusua ene agiga ena echeche mu oche se ono de wo se dabi se ODO BRONII ena sabi okun LUMBA o dabi onim ho hwe wonim wontimi confirm dabi enye sante eno nsem ahodo no de omo keka bia kama oba so a wonso betime gina so na wache wadwene na mama China ene ne nua ketwa wonso di nkomo na sese ni de me se LUMBA ne fie nsensem ne de anoten yenko ne koti enkomo a ene mama China ne nua enso eboye efa ensem a trend ne ho Kai say na NSEMSEM NDK studios ye ne watwetwe nkomo meboa wacha me kai pa ama misi asem bi so dua eka kire wo se de ABUSUAPANIN eye no aso akwakofa nome ebi na de bremu ama wuyi ano se okofa nome na wo mu di nachi ene beka wo mu MC di nkomo yi eni na he bia na fofia nto atane abonabamo a asem sei aba betum Maame asem usomu sei na ne nto aso no o ka sei because me no ka asem bia ya eno ana yegusu epese emu pamponso ana ase mu bi na ase ewoso no ho no ana wodie enam ho ba bia wo se ne sei oh papa wadaroma esel ade sa asemi ya ba yi de papa ajinyame ajinyame ohu ajinyame akopon ko ani ye dan no because we are see ye we entoa na wada okay ajise nyame o ajise nyankopon na esremu madaroma wo sori na mukom nkotodwe animu a yabusua sremu momoaye paipo ade ase de aya asefim aya how aya ni bre mu se de misi kasa da bi hu se de obesi aka no because asem no de agiye nyina ensem nanso no on se asie mu bi hunu ya ye ne wodi nkomo no ne ye ka asem no na asie ye ka ne kasa ko se seven previous ohun se drabani na otistia nanim na ode kro no se drabani ni katanani a una utiranye ya ode ubekwa ko wura wiram ama che se ka na kwa akunya accident se de broni kan se accident na yenso akan ka se be kan so akunya nkwanhia me se ko na abusua yi drabani o chinchim stia na ya ABUSUAPANIN no me fin se ne niam bebrechia na kan amamrem ni amaniem no eniam bi wo ho a wo ya yemusuo na akwakofa asem fufuro bi e de abre abusua na no me ka kire se abusua panyini kofi wo wusi wo bomusuo ama wo gitu mu se ampa wo bomusuo na wonyini se ade yemusuo ya papa yakoboi ena de mo ekoba bia mo di koi ana wo so mu sei papa ana medical ka kire o sa se mo edie yenim jinyame na yenim se de o ye no na de we sei ba o se no de ajinyame papa tinchire se ye no na akofa sa we na batia minim enei se obi anani hunade ekọ akiri nenye hu bi na bia ye bo na se ye ka kire mo se mo anso anu a ebi besa atoa so bie mu a wo beso mu sei ani de omom wani de gina me mi ameka se mini ani so bi wani no be ka asem kire se yenso mu se ana se ya mi jiri se ye ne be ya adwena ba bia oni bia o maboa na asem we de adwena ho a enti ase ola wonyale na putupu osimam emo ya o na fie wunim se akan amamre mu no edru ba bia nsamanfo otimi fire nipa bi se bi o meyi na no wunim sa ne ma no ugidie wo mate mejidi bibi no wa edanke entupu mejidi bibi no wa ke edanke entupu na minim se na
na uji bibi nsusu di se ye fra bibi se samantwentwen se de wa wo ba kodwo fosu eto no nyum ka se mo anhwe adaachi mo be mana ye samantwentwen eno suso no uso mu sei eno de ono bibia no de ye nyum to no na sem nyina ono de ye nyum to ni bibia because enyum a obeto mutia asem no na esie no ni nyum to na oto ye mu nsem na si wo ho. Hello Nana. Hello. Abusua enti ene ensem no na wonya bia wutie ye no an enti ene sese ne de minim Maame Akosua Serwaaa se ya mpapa sakrata we eye chese papa abusua ne emu be ye wrempa se koye ba ko no bi nso dia ene abusua wa na betima ache wadwen se de bia meka no ene abusua se wo yetim sa cheke dia na wagina so akere wadwen e wo horo na me yankasa ne de mabopusa pa na ebom wo yetim legal wife nso a na wakere wadwen pa de amame na ugo yetim koyo nso ene papa shee na oso wetim agina so akere wadwen ha eye GH report makramo